Ingathanasi. Amen. Lasibeka ngeslokishi raf sithi bagembula ngathi. Imagine beningalindelanga ukuthi uNkulunkulu ongagembula ngawo kuSathane. Yes, uyakhona nakathemba. I'm checking the time. 5 minutes left. Yes. I don't want to. I must respect this. Now listen now. Ngithi kini nangiqala ngifuna ukuniyenza imention yetracker before ngiyalapho. Incwadini uyifundile Bishop Bazin. Ufundela athi uEfesu khona. Now an Afrikaans sal sê, hy het ons gekies voor die regging van die aarde. Ngamanye amagama. uNkulunkulu wasikhetha umhlaba ungaba ngakhona. Lalelani very carefully. Ebathanda uShakespeare noma bathanda iplay kaShakespeare. Olabe babukela ama-TV banomama lo udumile weQueen uKarabo. Uyabona uKarabo bekadlala ku-Generation, manje udlala ku-Queen angazi udlala nakubani. And lakadlala udlala le-story zi-3. Uye uKarabo mara ama-character nama-office wakhe ayachinja. Khona la ngiyakhona. Yes sir. Ayenzani? Ayachinja. Wena kunendaba ongayazi. Wena ucabanga ukuthi lo mfana umnyama bathi uJabari umbona koqala, awuboni koqala. Kukhona la sahlangana khona. Mara wena uphumbuli. Nama ngiphumbuli. Why Jabari shuthini? Lento siyenzako la emhlabeni si actor ifilimi esalenza umhlaba ungabanga khona. Kanti why athi Jesu nganthetha umhlaba ungabanga khona? It's the reason why uSathane against wena. Uwazi picture yakho before uzalwa. uSathane uyazi ukuthi wena what are you capable of? Uyazi ukuthi ingozi kangakanani. Wena wazi maka yena uwas the original you. Owaba khona, ilanga lingabanga khona, izulu lingabanga khona, umhlaba ungabanga khona, ulwandle lingabanga khona, amafisha angabanga khona, wena bowusokhona. Oh Jesus. Khomba ukuthi ngobani, anazi ukuthi ngobani. Uthi kanti uSathane yazini idanger. uSathane know your identification, but when you don't know your identification. uSathane uyazi ukuthi ingozi kangakanani embusweni wakhe. Mara wena wazi ukuthi ingozi kangakanani. Uvuma uSathane akenza uPopeye. The reason why uSathane alwa kangaka akafuna ufanda ukuthi wena ungubani uqobo lwakho. Lalela ke 3 minutes senhlala phasi. Uyabona amakari bazontshela. Dikhina bat bestile bafaka amakari ama-track. Letshela i-secret ye-track. Nawuhamba uyofaka i-track ngikhumula ukufaka i-track ekarini. Mina ngishangazi, I'm a novice. John is new in town. You understand? Namini la. Amen. But now Joseph take my building uhambile bathi Now this is what happened. Now figure out what is Mr. Jabbar. Will you please step aside? We don't want you to witness what we're going to do to your car. Reason being, nothing my bucks. I'm an infidels without fidelity. But they got about a pistol toward your gun. Uzotuga you'll shiver. And uzobachela ukuthi tracker ikuphi. Ngoba so phansi kwama emotions. So benzani balekela lokho bakususa. Why tracker? Lalela bekutshela secret. Nabafaka i-tracker ekarini yakho. Wena uhamba nge-Mercedes Benz, Mini Coupe, whether a truck, whether a bicycle, whatever is good. Wena ucabanga ukuthi bagade ikari yakho. By right abagadanga ikari yakho. Bagade i-tracker yabo ekarini yakho. Okay. Wena nyakho. Wena usho ukuthi ekari bayigadile. How do I know that? Nawuthatha le kari nakufika isigebengu ukhulufu. Athatha ikari kayishontshe mhlambe afike Jose Damini. Afika khiphe le tracker. Nakakhipha le tracker ayifake emanzini. Angazi stop it. 1 minute. Nakathatha le tracker leso sigebengu. Afake le tracker emanzini. Le kule khampani. Bayomalana le tracker.
obutsotsi babanjiwe and nawe ifake emanzini ihamba ngamanzi batshela ukuthi basalandela le kara kanti nabutsotsi bahlangile bathathe bayifake emanzini bese le-tracker yahamba namanzi nabafika emanzini bahlola babona i-tracker mara bawubona umzimba wekara njengoba uzama ukuthini uyabona ngithi ze banendaba nani ne-tracker hayi nekara yakho uyabona uJehova unendaba nenhliziyo mphefumulo wakho hayi umzimba wakho. Oh, Jesus. Umzimba bangawubulala kodwa umphefumulo lalela nawufaka uzathu yezinto nikuza ile uzathu ama-undertaker ne-apartaker i-undertaker neyivela abanendaba ne-tracker banendaba nebhodi and no drive highway kuzala abantu ebathowa ikara in case wena nawutshayisa and ebheka labantu yazi labantu ngabathandazela ama-accident especially endobhata namhlanje sayenza imali yabona lokugijima so u-intoxicated in alcohol awuyahamba lo wena nawutshayisa bona sebala bona banendaba ne-tracker banendaba nebhodi yekara u-undertaker akanandaba nenhliziyo ngoba u-undertaker u-undertaker why bathi u-undertaker uthatha lo mzimba awufake apho ngoba nomntana kaJehova uJehova kasi-undertaker uyi-apartaker ye-tracker i-apartaker so ne-tracker phakathi uJehova wayifaka umhlaba ungabangakhona wayifaka izulu lingabangakhona uyini umuntu umlandelele kangaka uyini umuntu umlandelele sekuseni ile nto ifake phakathi. Ngiyabonga Uthumele before zabo, uthumele.